Salmos 5. Hichayal teshun Diose. Kahwal muk ahwalilat kuun sok Diosat kuun. Aibon awaistohol kop. Ich bon taventa te kahkane. Aibon awaistohol te yakalbat vokole. Yameh toyes kop ta tohol. Tasab yame awaibon stohol teh kope. Ta buen sab yah cholbat teh vokole. Yameh malibet suhtib teh kope. Diosat temero malekuk awotan yuun te bila amene. Te machatik amenik mashu yash ainik tatsel. Mayuk banti ay yawilik ta tohol te machatik toy baitike. Maleku ka wotan yuun te machatik amen ya telike. Ya ahin te machatik yas pasiklot. Ya awilay tah kashel te machatik ay bilam muken ay tayo tanik. Sok teh mila waletike. Sok teh mila wetike. Yan te hoone. Taskah tes mukul shkushula wotane. Yashu ochon ta templo awuun. Yashu yahkeha bata tohol sokotan. Tayilel bael te chul templo awuune. Kahwal taskah teh kontrotak ne lahan bael kuun tas belal toh otanil awuun ikawom bael talekil be. Te machatik amenik mayuk bailek teskopike. Yak tabolobel te yotanike. Huhutul mukenal te yeke. Hutul mukenal te yeke. Te ye ya teline paslot tayalel. Dios kuun ak beya castigo. Pas beya te haok yastaik falta. Sok te bila amen shapohike. Taskah te bayel smulik. Ak ayichik ilayel awuun tah kashel. Melel stoyos baik ta tohol. Binuk nasyotanik te machatik yasleik te kanantayel awuune. Ak ahinuk soks buhts yotanik tas pisil ora. Melel haat ya kanantay te machatik ushat tayotan. Te binash yotanik ta venta. Hichiun te haat kahwal ak beya bendición te machahun yotan ta tohole. Te yutzil awotan ak beya hichuk smahkil.